Imaš slabo srce. Otkud znam da te nije strefio infarkt, nego si se samo zapuhao. Pa jasno. Ne možeš ti to znati, jel? Otkud bi to mogla znati i ko da je to bitno? Može me puknuti bilo kad i bilo gdje. Kad me cucki ganjaju, jel, dok nosim ovu poštu, tu me može puknut. Može me iz čistog mira na ulici puknut. Može me puknuti kad zagrizem kobasiću. Aj prestani sad, bojim se. Ti se bojiš, ko da je to sad uopće i bitno, jel? Sad ćeš ti lijepo biti s mlađim muškarcem koji nema takvih problema, jel? Cijelo vrijeme jede samo soju i ovo usisava ovaj jogurt. I ako mu kojim slučajem pozli, onda fino što, odmah će primiti lijek i gotovo. A u krevetu ćete servisirati svaku večer ko ovaj japanski motor guzi, jel? Pa čujem? Ajde, reci. Kad trebaš taj razvod i kad je svadba? Nema nikakve svadbe. Za tebe sam se udala i s tobom ću živjeti do kraja života. O, pa da, pa jasno, pa sad nisam ja baš vidio i čuo da si ti Draženu rekla ne, jel? Prosio me zato da ga ne otjeraju iz Hrvatske. Ma nemoj, pa si zato morala plazit, penjat se po njemu, ko po Sljemenu cijelo vrijeme, a? Hranio me kolačima. Da, ti si ih gutala, jel? Ne. A ti si grlio Luciju. A što sam drugo mogao? Kad sam vidio vas dvoje kako se spajate, mislim, ne. Ti si htio otvorenu vezu. Eto ti sad na. Samo da znaš, ti si je započela. Ti, kad si se poljubila s Đukom, jel tako? I povraća mi se svaki put kad se toga sjetim. U tebe sam zaljubljena. Zato sam se za tebe udala. Meni je pun kufer te naše otvorene veze. Za Luciju? Ma ne, Saška. Pomirio sam se sa Zlaticom. Znaš, večeras ćemo proslaviti. Čekaj, pa zar ona ne sprema vjenčanicu za svadbu s doktorom? Ma, doktor je sve to krivo shvatio, znaš, pusti. Ne bi ja rekla, nije mu rekla ne. Ma te, Dražen je van igre, nema šanse. Ajde, neka, ja misla. Imam jedan poslić za vas dvoje. Dino, točno znam koji i odmah ti kažem da pristajem. Evo, ja ću pokopat Katarinu i Saška mi ne treba. Ne, to sam već dao drugima. A kome si dao? Nekome u Rudinama. Silviji si dao. Ma da molim, šta Silviji daješ ako imaš mene, Ale, trebao bi te da mi sutra ujutro odeš po robu u Bosnu. Skupa s njom. Po cigarete? Nebitno, Saška. Sutra ćete preuzeti kombi od Žareta i dovešćete ga vamo. Ma da, pa da završim u zatvoru. Nećete završiti u zatvoru. Možeš mislit. Ovako, dovezite mi to i dobit ćete svaki po 1000 eura. 1000. Neću dok mi ne kažeš o kojoj se robi radi. Saška, ne zanimate. Sutra ujutro u 8 da ste kod Žareta. I pripazite malo kako vozite da vas ne bi Murija Bezze zaustavila. Ne, 6 banki strogo, nema šanse. Ma što ti 6 banki? Šut. Šom. Vozit ćete ispred mene, polako. Po ograničenju, pazite da vas Murija ne zaustavi. Zašto? Što vozimo? 20 kila obogaćenog urana. Molim? Pljuge koji uvijek. Pa dobro, zašto sad dobivamo 1000 eura? Hoćeš rađe 100, nema zime. A neće on na 100, nema šanse. Molim, 1000 eura, Saška, pusti. 1000 eura, znači vožnja tamo i natrag, soma eura, jel? Voziš ko manje, znaš, poginut ćemo. Saška. Pa što sad izvodiš? Šuti. Saška! Saška, čekaj, Saška! Sti normalno, što sad to izvodiš? Što to izvodiš, Pa Žare će sad stići, nisi mu toliko pobjegla. Opasne banane iz Bosne, to ti je to, zbog ovog ćemo sigurno u zatvoru završiti. I zašto je rekao da vozimo cigarete? Zašto nas je lago, Lale? Pravi se ko da pišaš. Ajmo brzo, dolazi Žare. Jel jesi, Lale? Još ga nisam izvadio. Sad sam ko nov, sve ošlo.
Ne zaustavljamo se do granice. Pišaju bocu, briga me. Ajde, vozi dalje. Ajde! Evo. Hoćeš ti da mi radimo badava? To hoćeš? Hoš ti završiti u zatvoru za 1000 eura? To zbog banana? Ko zna što on voza u ovim kutijetinama? Što misliš da bi bez veze plaćao 2000 eura za banane? Daj, Saška, molim te, pazi, granica je tu blizu, samo pametno vozi i nemoj raditi nikakva sranja. Jel ti jasno? Ajde. Idemo, no. Evo papiri. Kao što sam rekao, jel, samo banane. I to direktno naše, iz Bosne. Eto, ne prodajemo mi, ništa mi ne vozimo tu da bi bilo škartirano, da trulež bude i truž, evo to. Evo vidite i sami, banane. Ne. Mislim, sjeme je direktno iz Ekvadora, Zimbabwe, tu negdje okolica, ali prave pravcate bananice. Eto, tako vidite. Osim toga možete... Evo, sad ćemo mi... Možete probati bananicu, jel? Možete i možda za dječice uzeti doma, jel? Da vidio. Prave, kažem vam. Znate da se kupci čude otkud banane nama iz Bosne, a sve ovo je samo iz jednog voćnjaka, kraj Tuzla, eto. Bilo i na televiziji, znate, bilo je u jednoj reportaži, jel, Saška je bio? Daj, ajde, Lali, tesni. Daj mi ključeve, sad ja vozim, ajde. Ja ne znam, cijelim putem samo stvaraš nekakvu nervozu, a bez ikakvog razloga. Jel vidiš da je sve u najboljem redu, jel vidiš? Jesi čuo? Ko je? Nešto je u kombiju. Ja ne čujem ništa. Pst. Da, sad čujem, da. Ali to ti, Saška, banane unutra plaću, znaš, jer nisu više na drvetu. Daj, budalo, pa čula sam nešto. Daj, molim te, daj, sad još i čuješ glasove, jel? Umišljaš nešto čega... Tu. Sad, tenisica ko tenisica, jel? Vozimo banane, a tenisica kod kutije. Pa dobro, možda je to ostalo od Dine ili Žareta, jel? Šta? Lale, broj 308,5. Ne znam, možda je ostala ta tenisica od neke bivše pošiljke, što ja znam. A daj, pa tebi bi baba na tržnici prodala šljive pod kruške. Daj, molim te, samo nemoj paničariti, jel ti jasno? Kako ne razumiješ, Saška, najvažnije je da nam plate i gotovo. Eto. Evo. Kuću s tenisicom, Lale. Baš je. Tu. Dino, Žare. Čujem da je bilo nekih problema na granici. Ma nemaš nikakvih problema. I mogu ti reći da ove banane otvaraju sva vrata. A što ti misliš otvoriti štand banana na tržnici? Upravo to. Hoćeš biti prodavačica? Ajde, daj, molim te, nemoj slušat. Čangrizava je od kak smo krenuli, jel? Nego, ja mislim da smo mi svoj dio posla obavili, pa sad bi bilo... Ne, naravno. Kako smo se dogovorili, tako ću vas i platiti. Jasno. Šta je? Nije ti dosta? I previše. Daj, govori u svoje ime, molim te. Evo vam još 500 bonusa. Zaslužili ste. Dino, da znaš da si čovjek. Ljudina si. I ti, Žare. Da. Ne, to je...